mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bikara. Umugabo bita Neva yamaze kubafunga abagabo bageze kuri 3 b'abasirikare bakomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se mu gisirikare cy'u Burundi. Bigenze bitendaje kugezaho 5 kuri 5. Turanga twekitse ku mugabo bita Sultani Makenga yaje kuba arekura bombe ya danje ahanga bigwa yuko intwaro yamaze kubatumiza mu gihugu cy'u Burusiya zamaze kuba zimugero 5 kuri 5. Bigenze bite uyu mugabo nyuma yuko akubutse mu gihugu cya Kenya, ibi byaje kuba bigaragara yuko uyu mugabo yajyanye amasezerano akomeye cyane n'umugabo bita William Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya. Nabyo ndaje mbagezeho 5 kuri 5. Ese niki baganiriyeho? Ibi uraje ubugezweho hano kuri Kisimbe ya 5 kuri 5. Turanga twekeze hano muri Kabare muri Karehe, imirwano iko yamaze kuba yaduka. M23 yaje kuba igabwaho ibitero bikomeye cyane, ariko iza kuba twakita iza kubikwitisha bita counter attack cyangwa se kuba yakataka bikomeye cyane. Nabyo ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Aha ngaha turagaruka muri Masisi, M23 yamaze kubira kuri bice, ariko ifata ibindi bice. Nibihe bice yafashe, nibihe bice yarekuye, turaje ugezweho 5 kuri 5 hano kuri Chris Empire. Ikindi kandi ndagaruka ku mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'umuhungu we. Abo bagabo barimo barashinzwa yuko aribo bazanye icyorezo cya Ebola hano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se aha ngaha muri Goma. Bivuga yuko ari umugabo bishyuye amafaranga ageze ku bihumbi 25 by'idolari kugira ngo abashe kuba yareba uburyo ki azana iyi Ebola mu buryo bwo guca intege M23. Nabyo ndaje kugezaho 5 kuri 5. Turabanga twekeze muri Uvira yamaze kuba cyangwa se yamaze kuba igotwa na M23 ku buryo budasubirwa. Ibi bigenze bite? Uraje ugezweho 5 kuri 5. Nandi makuru yose ntabagejejeho ndaje nyabaramburiye hano kuri Kiss Empire. Nyaboneka niba ari ubwa mbere ugeze hano ndagusaba inkunga imwe gusa, ni gukora like bitwara amasegonda, ugakora subscribe kandi ukazojya kugira ngo update zose zaze kugeraho 5 kuri 5. Ikindi ugakanda share comment kugira ngo amakuru yose yizewe abera hano mu Rwanda, murasoza bwa Kongo no mu Burundi, kwisi yose uzaje uyagezweho 5 kuri 5. Kwamaze nsuza abantu baje badukurikiranye, murabona yuko mwagiye munsanga Nsoko Studio, akagaya tugana amaze kwa Nsoko Studio. Murabona yuko rwose ndahantu heza review nziza cyane kugira ngo nze mbagezo amakuru agezweho muri aya masaha y'isaha 10 saa 12 cyangwa se umugoroba. Kwamaze nsuza abantu baje badukurikiranye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, babwa ngo mugire amahoro y'Imana mu byo murimo byose, Imana ibahe umugisha kandi mugire n'umugoroba mwiza, ndetse n'umujyi wa 5 wa Kigali. Nsuza abanyakigali bose muri rusange, buri munsi barimo, Imana ibahe umugisha. Tujye muri Afrika y'Epfo, Afrika y'amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, aho hose mbabwire ngo namwe amahoro y'Imana bane mwa kandi ibyo murimo byose, Imana ibahe umugisha. Tujye bwota amasimbe mu bihugu by'Iburayi cyangwa se twavuga nk'intara ya 6 ya diaspora, abantu batuye muri za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, za Turkiya, za Italy, za Britain, aho hose mbabwira ngo namwe amahoro y'Imana bane namwe, ndetse n'abantu batuye mu Suisse ntabwo nabibagiwe habe na gatoya. Ikindi kandi abantu batuye muri Amerika kaya tuvuga nabo ni nijoro cyangwa se bo barimo buracya, kubera ko twebwe tugiye kujya nijoro, bo bagiye gucya. Abantu batuye muri za Kansas, abantu batuye muri za Ottawa, abantu bazuye muri Star Tennis, abantu batuye muri za Las Vegas, abantu abatuye muri za Boston, Michigan, aho hose za Washington DC ndetse na Los Angeles, California, mbabwa muri amahoro y'Imana abane namwe byo murimo byose, Imana ibashe kubaha umugisha. Abantu batuye muri Canada mu state zitandukanye twavuga nka za hanga za Alberta, za Quebec, za Montreal ndetse na za Ottawa na za Vancouver, hose mbabwa ngo n'amahoro y'Imana abane nawe kandi byo murimo byose, Imana ibahe umugisha. Abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye muri Asia, twavuga nka za Indonesia, za Malaysia, ahanga twose twavuga nka za Philippines, za Thailand, ahanga za South Korea, za Russia, za China, za Qatar ndetse na Saudi Arabia, bose mbabwira ndetse n'abantu batuye mu Buhinde mbabwira ngo amahoro y'Imana bane. Tutibagiye n'abantu batuye mu gihugu cy'Ubuhinde mbabwira ngo namwe jambo sana kwa munkurikira ninje tukaturambura amakuru yacu. Aka kanya tuvugana amakuru angeraho, umugabo bita Evariste Ndayishimiye yamaze kuba asarasizora cyangwa se umugabo bita Neva. Bigenze bite? Ni nyuma yuko agiye afunga abantu bagiye batandukanye ndetse akagenda hitana bamwe mu minisitiri bagiye batandukanye. Mwagiye mubona nkuru ya Gaby Bugaga waje kuba hitanwa n'uyu mugabo bita Neva. Aka kanya tuvugana umusirikare ukomeye ufite ipeti bya Leta Colonel yamaze kuba atabwa muri yombi, bivuga yuko uyu nawe ari mu mugambi wo kuba bakuraho umugabo bita Evariste Ndayishimiye. Ibi bigenze bite? Ni nyuma yuko amacakubiri ari hagati y'umugabo bita General Prime Niyongabo ndetse na Evariste Ndayishimiye. Aba bose batemo barajyana imbere cyangwa se batemo baracana waka. Ibi byamaze kuba bigaragara yuko bano bagabo bose batarimo barakorana bya hafi kandi byose by'ukuri bose bahuriye mu ishyaka CNDD-FDD cyangwa se umugambwe CNDD-FDD. Ibi bibaye nyuma yuko haje amakuru avuga yuko umugabo bita General Prime Niyongabo yifatira ibyemezo bye ndetse na Neva akifatira ibyemezo bye. Ibi nabyo byabaye kuri uyu musirikare, bivuga yuko amazina ye yaje kubahishwa kubera ko yari kuza gutera ikisa n'imyigaragambyo mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko Neva arimo aragenda afunga abantu bagiye batandukanye bakamurwanya kugira ngo amatora ya 2027 azagereho uyu mugabo yaramaze kuba yiharurira ikibuga.
tugaruka ku yandi makuru arimo avuga mu gihugu cy'u Burundi cyuko umugabo bita Neva arimo arafata abantu bakuriye amashyaka akabishyura amafaranga menshi gisa nka ruswa, arimo aratanga ruswa ikomeye cyane kugira ngo aba bose baze kujya mu ruhande rwo kugira ngo amatora nagera bose bazabe bari ishyaka bari inyuma y'ishyaka CNDD-FDD cyangwa se ishyaka ryamutanzemo nk'umukandida ugomba kurihagararira umwaka wa 2027 ubwo n'umwaka utaha. Ikindi mu Burundi harimo hararangwa ikintu cyitwa nk'uko za FDL nazo zamaze kuba zikoza muri tuzigaragambye zivuga yuko zigomba kuba zahajya zishyurwa amafaranga angana n'ay'igisirikare cy'u Burundi. Abanga tubutse yuko bose bari mu mugambo umwe wo kuba batera igihugu cy'u Rwanda, cyane yuko bagenda bahugurwa. Ejo nabagejeje amakuru avuga cyangwa se mu gitondo nabagejeje amakuru avuga yuko bo bita Neva yamaze kwashyira itsinda rikomeye cyane rigomba kuba ryagenda rihugura bano bagabo bombi cyangwa se bano bagabo ba FDLR. Reka tubanga twekeze ku mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi n'umuhungu we. Bamakuru asohotse Kinshasa akakanya tuvugana, aba bagabo bombi bavuga yuko bishyuye 26,000 by'idolari umuntu wagombaga kuba yazana Ebola hano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bace intege M23. Ibi bibaye nyuma gute? Ni nyuma yuko umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo uwo bita Facibeto yaje kwatangaza avuga cyuko icyo byamusaba byose kugira ngo arwanye M23 cyangwa se intare za Sarambwe yabikora cyane yuko buriya mwaje mubona ibitero yagiye agaba hariya muri za Mushaki za Minembwe ndetse n'ahangaha muri za Masisi hose agiye atandukanye aho M23 ifite ibirindiro bikomeye cyane. Uyu mugabo bivuga yuko yageze igoma ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 ubwo yahawe misiyo n'uwo bita umuhungu wa Tshisekedi ndetse na Tshisekedi mwenyewe aza kuba mubwira yuko bamuha avance none yamara kugera mu mujyi wa Goma, yamara kuba yakoze misiyo azanye kino cyorezo yamara gukwirakwira mu bantu bakaza kuba bamwongera andi. Ni nako byaje kugenda. Aka kanya tuvugana mu mujyi wa Goma hamaze kuba hapfa cyangwa se hakwandura abantu bageze muri 250, abageze kuri 90 bamaze kuba bagirwaho ingaruka zikomeye cyane n'iki cyorezo cya Ebola. Bivuga yuko rwose uyu mugabo nta yindi ubuse nyuma yuko abonye igisirikare cye cyarananiwe, akabona abatasibe barananiwe badatanga amakuru ku gihe, akabona ibintu byose bagenda abayobozi bose bagenda bamufasha nta power bafite cyangwa se nta mbaraga bafite. Uyu mugabo yaje kuba yabinyuza mu kuba yazana icyorezo gikomeye cyane, tuvuga yuko icyorezo kibi cyane cyica nabi cyane, ari nacyo cyaje gutera igihugu cy'u Rwanda kuba cyafunga imipaka. Nuko yuko twabagejeje amakuru avuga yuko umupaka wariya i Rubavu wamaze kuba wafungwa, ariko Grande Barriere ndetse na Petite Barriere yahari ya Rusizi byamaze kuba bifungwa kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kirinde ingaruka za kino cyorezo. Ibi ngibi uyu mugabo bivuga yuko ari turufu ya mbere ya nyuma afite, kubera ko nyuma yuko abonye yuko intare za Sarambwe zamaze kuba zibona yuko uyu mugabo nakora ikosa rimwe zizahita zidekarara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru kuba byaba leta yigenga. Reka tuvango twekeze ku mugabo bita Sultani Makenga. Burya ikintu cyari cyamujyanye muri Kenya ni ikintu gikomeye cyane. Aka kanya tuvugana amakamyo ageze kuri 35 yamaze kuba sesekara haraguma avuga yuko amaze kubazana ibitwaro bikomeye cyane. Uyu mugabo bivuga yuko amaze kugura mu bihugu bya Turukiya ndetse n'Uburusiya, bivuga yuko ariho yamaze kuba yatumiza ingabo. Bivuga yuko uyu mugabo yaje kuba yagenda yegera William Ruto unarimo arashinzwe cyangwa bagezeho n'aya makuru. Bivuga yuko uyu mugabo yaje kuba yamukorera deal ikomeye cyane kugira ngo uyu mugabo abone uburyo ki yagura intwaro zikomeye cyane. Bivuga yuko anga haje kuba hazamo amadrone agiye akomeye cyane ya kamikazi, hazamo ibigunda birasakure, hazamo intwaro z'intambara zikomeye cyane, aho bagendaga bavuga yuko rwose umugabo bita Sultani Makenga aka kanya tuvugana agomba kuba yahashya umwanzi uburyo bukomeye cyane. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko uyu mugabo akubutse mu gihugu cya Kenya, nyamara mu by'ukuri amakuru yavugaga yuko uyu mugabo yaje kubahungaguma nabo kabo kubera ko ibitero bikomeye cyane bya FARDC ndetse n'abarundi bashakaga kuba bamuhitana, none aza kuba yahungira muri Kenya. Ariko mu by'ukuri kimaze kugaragara, amakuru amaze gusohoka, amaze gutangazwa n'intare za Sarambwe avuga yuko ibikoresho bari bategereje kugira ngo babashe kuba bakwataka umujyi wa Kisangani byamaze kuba bihagera kubera ko umujyi wa Kisangani ntabwo ari umujyi wo kwisukira, kubera ko niho hari ibirindo bikomeye cyane bya FARDC ndetse n'abarundi, ari naho hagenda hagukira ziriya drone ndetse na ziriya indege za Apache ndetse n'izi ngizi za Sukhoi 150 z'igisirikare cya FARDC zigenda zigaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye M23 igenda igenzura. Uyu mugabo bivuga yuko rero muri iki gitondo cy'itariki ya 18 aribwo amakamyo yasesekaye hariya igoma azanye bino bitwaro bikomeye cyane. Bivuga yuko yahashye ikintu bita igikoresho, noneho ikintu bita umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chirombo ndetse n'umugabo bita Evariste Ndayishimiye ndetse n'aba ba Omega bose bashinzwe FDLR agiye kubahangayikisha ku buryo bukomeye cyane.
reka twihute tujye kuri tere y'imirwano tuvuga yuko ahangaha mu gace k'akabare hano muri Karehe M23 igabwaho igitero gikomeye cyane simusiga byo yuko ari abarundi bafatanyije na FARDC bari bafatanyije aho bashaka kuba bakwambura ibirindo bikomeye cyane by'intare za Sarambwe byabaga hano muri Karehe ariko M23 ije kuba cyangwa se ishizaho akadomo gakomeye cyane kugira ngo itange isomo ku mugabo bita Facibeto ndetse na Neva igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange. Uyu mugabo muri operasiyo idasanzwe yamaze amasaha 12 bivuga yuko ahangaha harindirira za Wazalendo FDL P5 abangaba bose abanyangwa abanyatanzania ndetse n'abarundi na FARDC bose bafatanyije baje kwa bikora gutya bigira bajya mu bicu bigira za Kagoma bagaba ibitero bikomeye cyane muri aya masaha y'umugoroba baza kuba bahura n'uva gusenya umugabo bita Sultani Makenga. Ahangaha ahararikiye imbaga y'abarundi, imbaga y'abatanzania, imbaga ya FARDC noneho abayawazendo bo ntiwababara cyane yuko ahangaha muri kano gace ka Karehe kano gaturiye Eminembwe kubera ko muribuka yuko abasirikare bose bavuye hariya muri Prendo Ruzizi bakavanga muri Sange ndetse na Kabunambo aba bose baraje batajya muri Karehe abandi bajya Fizi abandi berekeza hano mu Minembwe ari nabyo bimo biratera cyangwa se bimo biratanga resulta nziza ku mugabo bita Sultani Makenga kuba yatsinda urugamba rwa hano muri Karehe. Bivuga yuko ari operasiyo yiyoborewe nayo wenyine ubwite aho yatangaga itegeko kuri special force ya M23 baje kuba bakora ibintu bijyanye cyangwa se twakwita yuko ari ibintu by'agatangaza cyane. Reka twihute tujya muri teritwari ya Masisi. M23 muri ko yuko nabagesha amakuru avuga yuko ahangaha yaje kuba irekura ibice ubwo twavuga nk'uduce twa hano muri Pinga rekuyemo uduce tugeze kuri 2 ariko mu gace ka Kaina ndetse na Ariye ahangaha muri Shingisha yaje kwifata ibindi bice bigeze kuri 3 aho yaje kuba yisubiza ikuzo rikomeye cyane. Ibibaye nyuma yuko ibonye yuko abangaba bose barimo baragenda bayikina leta zunze ubumwe za Amerika ndetse bafatanyije na leta Kinshasa aba bose bari mu kintu cyose cyo kuba bagambara intare za Sarambwe cyangwa se M23 yaje kubona ibona yuko abangaba bose nta muheba bafite nabo bagomba kuba bakora iyo bwabaga bwose bakagenda bigarura ibice. Tubitse ko iyi teritwari ya Masisi impamvu irimo imirwano ikomeye cyane ahangaha n'indiriya za Wazalendo tugashyiraho FDL ndetse na za P5 uyu mutwe akayumba Nyamwasa ndetse n'uwahoze uyu nguyu bita Sharike Habyarimana abangaba bivuga yuko bafite ingabo zikomeye cyane kubera ko ariho uyu mutwe washingiye cyangwa se wadukiye. Ahangaha operasiyo idasanzwe naho bivuga yuko abangaba baje kuba bashukwa mu buryo bukomeye cyane aho intare za Sarambwe zaje kuba zibashuka kuko zare ku tundi duce ariko mu by'ukuri zashakaga agace cyangwa se akagigi kapinga kubera ko ariko gatuwe n'abaturage benshi kugira ngo banse babaho umutekano noneho basubira inyuma bajya gufata ibindi bice nako byaje kugenda muri iki gitondo cyangwa se uyu mugoroba w'itariki ya 18 nyaboneka za Wazalendo FDL P5 ntago bazibagirwa ibintu bibabayeho hano muri ino teritwari ya Masisi. Twihute tujya muri teritwari ya Rubero. Muri teritwari ya Rubero muribuka yuko umugabo bita Sultani Makenga yamaze kuba dekarara yuko iyi teritwari igomba kuba yabatumbi. Ibi ngibi ntago ari ukubeshya muribuka yuko ingabo zose zavuye hano muri Sange hari izo yafashe ashyira mu Minembwe izindi azishyira hariya muri Warikare muri Masisi izindi zifata ikirere cya kure zita zerekeza hariya muri Rubero yuko abaturage barimo baragenda bahohoterwa n'ubwoko cyangwa se n'umutwe w'abamayimayi ufatanyijwe na special force y'abahigu y'igisirikare cya FARDC. Nako byaje kugenda ahangaha bivuga yuko M23 yaje kuba yigarura uduce tugeze kuri 3 kwa hano turi hafi ya kano gace bita Kaina. Aka gace ka Kaina unibuka yuko FARDC yaje kuba yagafata nyuma yuko M23 ikavuyemo ariko iza kuba yakigarura ku buryo bukomeye cyane ku mirwano ikomeye cyane ya special force ya Higu ndetse na special force ya M23. Ahangaha rero twavuye kwihuta tujya ahangaha ahubwo mu Minembwe ibitero bikomeje kuba ibitero. Uyu mugabo bita Facibeto cyangwa se Antoine Felix Sekedi Chirombo arashaka iki mu Minembwe kubera iki arimo aragaba ibitero by'itariki yikurikiranya mu Minembwe. Ibi bitero byo mu Minembwe byabaye ku itariki ya 15, 16, 17 kugeza n'itariki ya 18. Bivuga yuko nejo hashobora kuzagabwa igitero cyasukoye gikomeye cyane aho bivuga yuko rwose uyu mugabo agomba kugenda yereka uburyo ki amahanga arenze cyangwa se uyu mugabo agomba kugenda agaba ibitero bigiye bikomeye kugira ngo yereke M23 yuko nawe ari umuhanga cyangwa se ari umuhanga ku rugamba mu Minembwe. Ahangaha muri iki gicamunsi cyangwa se ku mugoroba yasaga ku isaha y'isa 11 n'igice
nibwo byaje kugaragara ku isaha y'isa 10 n'igice nibwo byaje kugaragara yuko indege za drone zigeze kuri 3 zazengurukaga ikirere cya Minembwe bivuga yuko zazimo zirafata amakuru cyangwa se zari zimo ziyafotora amakuru yaho ikigo cya M23 binavuga yuko intwaro yamaze kuba yazana na kino kigo zigomba kuba zakibona cyangwa se igomba kuba yazibonaho kugira ngo ibashe kuba yagenda irwana ku buryo bukomeye cyane. Abangaba bavuga yuko izi drone zamaze kuba zituruka Kisangani aho zaje kuba zitata amakuru zivuga yuko zigomba kuba zashyira abagenzi babo noneho bakaza kuba batanga amakuru bakereka bagenzi babo aho intare za Sarambwe ziri ndetse n'ibitwaro bazanye aho biherereye. Ibingibi bibaye nyuma yuko uyu mugabo bita Sultani Makenga ahaye itegeko rikomeye cyane ingabo ze yuko zigomba kugerageza zikarwana mu bice byose bigiye bitandukanye kandi zikagenda zifata uduce niziture kure. Reka dusoreze amakuru yacu uburyo cy'ubugambanyi bukomeye cyane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Kinshasa ndetse na Leta y'u Burundi M23 yamaze kuba yabuvumbura. Bigenze bite? Aba bagabo bivuga yuko bari bagiye muri diri ya miliyoni 700 z'amadolari aho bagombaga kugenda bayaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho M23 igategekwa gucisha itabona kuba yarekura ibice bikomeye cyane. Bivuga yuko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ibingibi byose byaje kuba bigaragara yuko aba bagabo baje kuba bajya muri diri ikomeye cyane aho ibintu byaje kuba bibe cyane. Bivuga yuko ahangaha haje kuba hajyamo diri ikomeye cyane y'amafaranga y'akavagari aba bagabo bari baje kuba bemeranyaho, aho byaje kuba bigaragara yuko bano bagabo baje kuba bakora ikintu kitari cyiza, aho baje kuba bategeka intare za Sarambwe kuba zarekura ibice bigiye bitandukanye, ari nabyo byaje kuba bigaragara yuko yaje kuba igambanirwa. Umugabo bita Sultani Makenga rero yaje kuba bivumbura, aza kuba shouting down cyangwa se aza kuba ahita tegeka abasore kuba bagenda bafata ibice bigiye bitandukanye. Yose amakuru nabifatira ngo kamabwenga muri Imana bane namwe kandi ibyo murimo byose Imana ibashe kuba mu mugisha. Nyaboneka niba ugeze na rugambere kora like kugira ngo ushyigikire no muyobora Chris Empire kugira ngo ukwezi kwa gatatu gushe twujuje ibihumbi 10. Ikindi kandi ndabashishikaza kwa mwakora subscribe ndetse na comment cyangwa se mugakora no kukaziya kugira ngo update zose zaje zibagezo 5 kuri 5. Amabwenga muri Imana bane namwe kandi namwe ibyo byose Imana ibaha umugisha kandi muhaye mu rumwe mu byo murimo byose. Ciao ciao nakagaruka.